See this. So gun to lower can a bruise aise. Hello, good evening and welcome back to my channel. আজি মই আছো ডালাছত ইভিনিং হৈছে 6:30 মান বাজিছে ভাবিছিলো ৰুমতে থাকিম বুলি বাট ইয়াতে বতৰ বহুত বেয়া একদম সপিনে হালকে বৰষুণ দি আছে সো আজি মই ভাবিলো আজি এনেকুৱা এটা কাম কৰো মই যেটো মই লাইফত কেতিয়াও কৰি পোৱা নাই এটা মোৰ সৰুতে বহুত শখ আছিল যেতিয়া আমি দুৰ্গা পূজাত এই সৰু সৰু বন্দুক চলাইছিলো যে ডাঙৰ হৈ যদি মই ডাঙৰ বন্দুক যদি চলাব পাৰো কেতিয়াবা চান্স পাওঁ এইটো মোৰ উইশ আছিল সো ডালাছত এনেকুৱা এখন শ্বুটিং ৰেঞ্জ আছে য'ত বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ যিবিলাক গানছ আছে সেইবিলাক শ্বুট বা ট্ৰায়েল কৰিব পাৰি সো মই আজি এনেকুৱা এখন শ্বুটিং ৰেঞ্জৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত যাম য'ত মই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ গানছবিলাক ট্ৰাই কৰিব পাৰিম সো আজি মই আপোনালোক তালৈকে লৈ যাম দেখাম কি কি কৰিব পাৰোঁ এণ্ড ইট উইল বি ৰিয়েলি ফান তো যাবলৈ আমাৰ এখন গাড়ী How are you? Very good. So এইটো আমি য'ত আহিছোঁ ইগল গান ৰেঞ্জ চ' এতিয়া আমি যাম ভিতৰত আৰু বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে কি হৈছে লেন্সত তাত অলপমান ফগি অলপমান হেৰি এটা হৈছে So এইটো হয় Eagle gun range Please don't get any of the stuff. So you can get anything, just don't film the stuff. Right. এইবিলাক সব ৰিয়েল বুলেটছ হয় এইবিলাক সাইলেন্সাৰ্ছ আছে আৰু সেইপিনে এইবিলাক গানছ আছে মই দেখাম কি গানছ আছে এইবিলাক গৈ পেলাই When you find it, it should be pretty obvious. Just read very carefully. So basically ইয়াতে আহিলে ইয়াতে এখন পেপাৰ দি য'ত ৰুলছ লিখা থাকে ডুজ এণ্ড ডোনটছ বেচিকেলি যেনেকৈ গানটো ধৰিলে য'ত ট্ৰিগাৰ থাকে তাতে ধৰি থাকিব নালাগে বাট লোডেড যেতিয়া গান থাকে চ' দিজ আৰ দ্য ৰুলছ এণ্ড যেতিয়া আমি শ্বুট কৰিম শ্বুটৰ কাৰণে আমাক আই প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে গ্লাছেছ দিয়ে আৰু এয়াৰ প্লাগছ দিয়ে আগতে এইটো ৰেণ্ট কৰি দিছিল বাট ক'ভিড-19ৰ কাৰণে আজিকালি পাৰ্চেছ কৰিব লাগে ইটছ $5 আৰু এনেকৈ যে কভাৰ কৰিব পাৰি ইয়েৰফোনছ টাইপ সেইটোও পায় বাট সেইটো অলপ এক্সপেঞ্চিভ $15 চ' আমি আজি লৈছোঁ এইটো চ' লেটছ গো So basically it's a waiver from my shooting korar agot so I have to sign it over here just like this right Just hit save when you're done. My sign looks disgusting what মই ভাবিছিলোঁ এইটো কিনিব লাগিব বাট এইটো ৰেণ্টত দিলে এইটো আৰু গ্লাছ এযোৰ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ য'ত ৰেঞ্জৰ এণ্ট্ৰি আছে Let me know what you want. Brian which one do you suggest well I haven't tried anything I would recommend the M&P with the EO test. That's a good gun. That's a good gun. that looks nice so I'll go for a suggestion That's what I'd recommend. Yeah, this is a really good gun. Have you ever operated one of these before? I've never tried any guns before You're right-handed? I'm right-handed yeah Okay, so just a couple things. This is your mag release. okay You push that button. how do you push it Right here. You see this button here? Okay. Push that button. It's going to release the magazine. okay So let's do that again. Okay. Push this button. Releases your magazine. Okay. Insert. All right. but the bullets are already loaded there or do I need to load that You need to load it before you push it in there. It's a lot easier than you think. When you get the ammo, it just pushes right through. And once you have ammunition, you're going to put it in there. Hell, Kitty. You pull this I'm back. more of a. okay You're going to see the Zeno bullet one guy right myself, there. but- okay You see opposite. Smack it, loads the gun. Okay, that's all you got to do. Also, I'm going to give it to you in safety. This is your safety here. Do one box. This is your fire. So what I can do, Okay. since Safety. you and your friend Fire. are running that gun. Okay, one more thing. Depending on how big you are or what size you are, this is your buttstock. You pull this. Firearms. okay Depending if you're a heavier person, you kind of want to extend it just out to adjust to adjust okay or short, depending on what makes you comfortable. Okay. Always keep it pointed down the range, especially with one of these. I see the XDS 45. Always straight at point. Don't sit there and point it at someone else. can I check before I do Just make sure you point it at the wall. so it's heavy man Never put your hand on the trigger unless you're ready to fire. Point and shoot. Oh, easy. boom Sounds good, but Easy stuff. Just it's remember not easy that. man it looks easy but it's not easy I swear so ইয়াতে বহুত টাইপৰ গানছ আছে এইবিলাক
এইবিলাক পিষ্টলছ আছে সৰু সৰু পিষ্টলছ আৰু সেইপিন AK-47 these are AK-47s right Yeah. and which one is heavier this one or this one how good Go ahead. Give it a try. okay man this is heavier so my whole career is AK-47 and you know AK-47 is pretty famous in India you see this guns in all the movies and all Yeah, that Yeah. gun, it's like I said, 1 in 5 firearms. but I think this is pretty easy to hold right here It's also a bigger caliber. It's a bigger Yeah. bullet than that one, but that one has a faster velocity. Yeah. So that one would. but you can't see properly here right you don't have a adjustment So the way it works is you want to align the end tip here. Yeah. You want to align it here. So when you take it, you just got to use your eyes. With both eyes, you just take it and point. And wherever you point, it's going to shoot. right Pretty easy. perfect let's go so মই এতিয়ালৈকে কেতিয়াও এনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব পৰা নাছিলোঁ যে কেতিয়াবা গান টাচ কৰিম বাট যেতিয়া আমি সৰুতে দুৰ্গা পূজাত গান সৰু সৰু গান লৈছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ ইচ্ছা আছিল যে ডাঙৰ ডাঙৰ গান কেতিয়াবা টাচ কৰিম AK-47 মুভিত দেখিছিলোঁ Bulb up. It's in a bulb up assault rifle. Well, sorry, bulb up semi-automatic rifle. They're more expensive than the AR platform. Because how much does it cost this one This one you're looking at $1,800. which was the name this one the first one This one? Yeah. It's a shotgun. It's a KSG shotgun. shotgun Yeah, so you've probably seen it in a Call of Duty game before. This is the M1 Grand. It's what Call they of used Duty, in yeah. World War II. It shoots a big bullet. It's a massive bullet. This will blow your complete arm off. okay This is like a classic Cold War weapon. It's a G3, I this believe. looks like vintage gun Yeah, these are vintage guns. Yeah, Yeah. those two. If you want to just sign this for me really quick. so which sign is that It's just a voucher of you renting our firearm. so basically এইটো হয় যোনটো আমি rental agreement Yeah, it's just a rental agreement. I'm going to put your bullets in here, okay? right Yeah, it won't take you long to figure out the headphone thing. As soon as you walk in, yeah I cannot hear anything properly I know, but okay so we gonna go here yeah. perfect so I'll get my gun from there okay আমি ভিতৰত আহিলোঁ বেটা ইনষ্ট্ৰাক্টৰ নাই আৰু কাণত মোৰ হেডফোন লগোৱা আছে ভালকৈ শুনা পোৱা নাই so basically we have to put the আৰু এটা side by side so এইবিলাক যে দেখি আছে এইবিলাক হয় বুলেটছৰ শেলবিলাক তো এইটো আছিল যোনটো টাৰ্গেট আছিল এণ্ড I'm not bad 1 2 3 4 5 6 6টা মই একদম টাৰ্গেটত লগাইছোঁ আৰু ইফ ইউ থিংক ডাঙৰ ডাঙৰ মেচিন গান চলে ইজি হয় বাট ইজি একেবাৰে নহয় মই দেখাই আছোঁ কি হ'ল চি দিছ চ' গানটো লোৱাৰ কাৰণে এটা ব্ৰুজ আহিছে তাতে ৰঙা পৰি গৈছে চ' আৰ্মিবিলাকে গান লয় ইটছ নট ইজি ইটছ ৰিয়েলি টাফ এণ্ড উই শ্বুড ৰেচপেক্ট দেম এণ্ড আজিৰ ভ্লগটো বেছি দীঘল নকৰোঁ ইয়াতে আহি পেলাই এইখিনিয়ে কৰিলোঁ চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব টিল দেন টেক কেয়াৰ জয় অসম